gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ndagusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro kandi nimba uri mu bazo wihangane n'igihe urimo kandi ico gihe kizatambuka. Twakira inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zitandukanye, muri kumwe nanje Edouard Manirakiza. Twakira abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubakira kuri channel ya gusenga everyday. Turabakunda muri inshuti za kadasohoka, Imana ibaha umugisha. Abantu muri Aziya mudukurikira kuri channel gusenga everyday, turavuga ngo Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibane namwe uko bukeye nuko bwije. Abantu muri Europe turababwiye ngo Imana yo mwijuru ibane namwe kumanwa na nijoro, turabakunda. Abantu muri Amerika mu majaruguru n'amajepfo tubabwira ngo Imana ibaha umugisha kuko mwahisemwo gusenga everyday. Abari muri Australia turabakunda, Imana ibaha umugisha cyane. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pastor Mazi Birego. Dr. turagusuhuje. Naho neza. Urakoze cyane, urimo uratwigisha isomo rivuga ku nzira z'itumanaho hagati y'Imana n'umuntu. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ni ikibazo kivuga ngo nirihe tandukaniro riri hagati yo kurota n'ukwerekwa? Navuze ko iyo umuntu arota abanza kuryama agasinzira, bwa butumwa bw'Imana bukamusanga ari ku buriri bwe. Nayo umuntu yerekwa ashobora kwerekwa ari kugenda, ashobora kwerekwa ari muri bisi, ashobora kwerekwa ari guhinga, ashobora kwerekwa ari mu isoko ari gukora indi business, ariko akajanwa agashirwayo, abari kumwe nabo ntibabimenye. No kurota nawo ushobora kurota uryamanye n'undi ntamenye ibyo warose, ariko ubanza gusinzira ubutumwa bukakuzira mu nzozi. Ubwo rero umuntu arota asinziriye, ariko umuntu yerekwa ibyo ari gukora imirimo yose y'ubuzima bwe. Ikibazo cya kabiri, nirihe tandukaniro riri hagati y'umuhanuzi w'impano n'umuhanuzi w'umwuga? Navuze ko ubuhanuzi boneka mu bice bitatu. Hari ubuhanuzi bw'impano, hakaba ubuhanuzi bw'umuhamagaro, hakaba ubuhanuzi bw'inzira y'itumanaho. Umuhamagaro nka Ezekeri, umuhamagaro nka Yeremiya, ariko impano nka Danieli, none inzira y'itumanaho nka Amose. Rero iyo bibaye umuhamagaro, ibibaye ministeri, byanditswe mu ba Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza kwa 12, ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahamagaye kuba intumwa ze, abandi bahamagara kuba abahanuzi, abandi bahamagara kuba abavuga butumwa bwiza, abandi bahamagara kuba abungeri, hepfo ngo bakaba n'abigisha. Abo bose ngo bafatanize hamwe gutunganya umurimo w'Imana no kubaka umubiri wa Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo hariya ni umurimo ministere. Ririya jambo rigaragaza guhanura mu ba Efeso 4:11 ni ministere, ni umurimo urawuhagararira. Ariko Danieli yari umuhanuzi w'impano kuko yakoraga undi murimo, agahanura gusa igihe cy'amateraniro. Ni ukuvuga ngo yabaye guverinere w'intara 40 zikomeye mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ariko igihe ateranye n'iteraniro ry'Abisirayeli agahanura ku bw'impano. Naho umuhamagaro y'Imana yaguhamagaye bicisha mu nzira z'ubunaziri, nta wundi murimo ukora ngo Imana iwuhire. Urahinga bikarumba, wakorora zigapfa, wacuruza bakakwambura, wakubaka bigasenyuka, kugeza igihe ukurikira wa murongo w'ubuhanuzi gusa bw'umuhamagaro. Iryo tandukaniro. Uhanura ku bw'impano hanura yateranya ariko akora indi mirimo. Umusirikari yahanura rero afite impano, umugoronome yahanura afite impano, muganga yahanura afite impano, umucamanza yahanura afite impano. Ariko iyo wahamagawe ku buhanuzi ntabwo waja mu bucamanza ngo Imana ikwemerere. Indi mirimo yose kuko ari ministere Imana irayanga, ugahanura gusa. Iryo tandukaniro. Ubwo rero Danieli yakoraga indi mirimo ya leta ariko agahanura, ariko Yeremiya na Ezekeri Imana yarera ababujije gukora imirimo ya leta.
urakoze. Ikindi kibazo kiravuga ngo wigeze utubwira yuko abantu bose berekwa, abapagani barerekwa n'abakristo barerekwa. Niba abapagani berekwa kimwe n'abakristo, inyungu yo kuvugana n'Imana ku bakristo yaba imaze iki? inzira y'itumanaho navuze ko idahitamo. Iyo nzira inyura mu boroheje n'abakomeye, ikanyura mu bagore n'abagabo, ikanyura mu bakire n'abakene, ni inzira y'itumanaho. Ikagera nyura mu bize n'abatarize, ndetse ikanyura mu bakristo n'abapagani. Imana niyo itoranya iyo nzira y'itumanaho iyo ishaka kugeza ubutumwa bwayo ku iteraniro cyangwa ku itorero cyangwa ku bwoko bwayo, ihitamo. Noneho rero ya nzira y'itumanaho ku bakristo ni inzira y'ubugingo, naho ku bapagani batihanye ni ikiraro cyo kwambutsa bihana bo bagasigara hahandi. Noneho kugira ngo Imana ikoreshe Nebukadinezari ari umunyamahanga kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bunyagwe buja kwiga, ntabwo kwari kugira ngo Nebukadinezari akizwe, ariko kwari kugira ngo Imana igeze ubushake bwayo ku bwoko bwayo. Imana isiga amavuta kuro kugira ngo abohore abayuda bari mu bubata bwa Nebukadinezari. Ntabwo kwari kugira ngo kuro akizwe, ariko kwari kugira ngo Abisirayeli babohoke. Imana icisha muri iyo nzira kuko ariho yari ibonye imbaraga zashoboka. Kuro yari umwami ukomeye. Iyo Imana inyurira ku Mwisirayeli ngo Abisirayeli batahe, ntibyari gushoboka kuko ntabwo ari Umwisirayeli wari utegeka, ahubwo Imana ibicisha ku utegeka w'umunyamahanga kugira ngo abarekuze imbaraga ze, noneho ubushake bwayo busohore, Abisirayeli babohoke baje gukora umurimo w'Imana, bubaka urusengero, ariko Kuro azakomeze abo wo kurimbuka, ariko yabaye inzira nk'ikiraro. Naho umukristo we iyo anyuriyeho n'inzira y'itumanaho bimuhesha ubugingo, bikabuhesha n'abandi. Ikibazo Pastor kindi ndakubaza, itumanaho rinyuriye mu nyandiko idasobanutse ishobora gukorana n'umuntu utazi gusoma? Icyo gihe ni Imana ikora, ntabwo ari umuntu ukora. Iyo Imana rero ishaka gusohoza ubutumwa bwayo, ikoresha n'igiti, igakoresha n'utazi gusoma, igakoresha n'uzi gusoma. Utazi gusoma kuko ari inzira y'itumanaho iva ku Mana, ni Imana iyigenzura, ni Imana iyiyobora, ntabwo bituruka kuri we, ni imbaraga z'Imana. Ubwo rero ntabwo bisaba ngo ube warabyize ko nta muntu wiga inzira y'itumanaho, ahubwo umuntu yakira inzira y'itumanaho y'Imana imwishimisha akakumukoresha. Umuntu akakira inzira y'itumanaho y'umuntu yubashe akayakira, ariko ntabwo umuntu yiga inzira y'itumanaho. Urakoze Pastor. Ikindi kibazo kiragira ese ni kuki Imana iyigendereye abantu iza mu ishusho y'umugabo gusa, ntize mu ishusho y'umugore? Ntabwo Imana iza mu ishusho y'umugabo, ahubwo Imana iza mu ishusho y'umuntu. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kurema umuntu, yari ariho umugore n'umugabo. Kumuremera umugore umufasha umukwiriye kwari ugutandukanya, ariko hari itandukaniro ry'umuntu hakaba n'itandukaniro ry'umugabo, biratandukanye. Umuntu n'umugabo biratandukanye. Umugore ni umuntu n'umugabo ni umuntu, ariko noneho hakaba umugabo n'umugore, bo batandukanye ariko bose bakaba umuntu. Imana riza mu ishusho y'umuntu, kandi ikintu gitandukanya umugore n'umugabo ntabwo ari imyambaro, ntabwo ari ubwanwa, kuko abagore bagira ubwanwa, kandi no kwambara umugabo ashatse yambara ikanzu. Ubwo rero nta gihamya kigaragaza ko umugabo n'umugore batandukanye, uretse gusa iyo bambaye ubusa. Ubwo rero habonetse umugabo n'umugore, Imana imaze gutandukanya, ariko Imana yaremye umuntu, nizo mpamvu iza mu ishusho y'umuntu. Ntabwo iza mu ishusho y'umugore, ntabwo iza mu ishusho y'umugabo, ahubwo iza mu ishusho y'umuntu. Urakoze cyane. Ikindi kibazo Pastor, ese amatungo n'ibindi byaremwe bishobora gukora mu nzira y'itumanaho? Iyo Imana ishaka kugeza ubushake bwayo ku iteraniro cyangwa ku bwoko bwayo, ikoresha icyo ishaka. Ni ukuvuga ngo usomye kubara ibice 22, Imana yakoresheje indogobe. Baramu yari yinangiye cyane, kandi yatumweho na Barake kugira ngo aza muvumira ubwoko bwa Isirayeli, ariko Baramu kuko yubahaga Uwiteka ntiyabyemera. Ariko amayere Barake yakoresheje yo kugira ngo Baramu aze,
yakoresheje impano nyinshi, ariko Uwiteka Imana yari yabuje Balamu ngo ntajane n'izo ntumwa za Barake. Ariko noneho yongereye impano biramushuka, niho Balamu yavuga ngo reka nongere mbaze Uwiteka numva icyo arambwira. Imana ntabwo yabyemeye, icyatumye bigaragara ko itabyemeye nuko yagendeye ku ndogobe, yagera hagati y'inzira marayika akamutangira. Noneho rero amaze kuyikubita gatatu, indogobe ikamubirindukira ikamuvugisha mu izina ry'umuntu. Byagaragazaga ko Imana itashakaga ko Balamu agenda, ariko iryo jwi ntiyarinyuza muri Balamu ubwe, kuko yari yinangiye umutima we kugira ngo imwereke igitangaza gikomeye. Ibicisha mu ndogobe, ivuga mu izina ry'umuntu, iramuhamagara ngo Balamu, twajanye mu rugendo igihe gikomeye, nakwigejejeho amahoro igihe twatabariye hose. Ni iki gitumye unkubita gatatu? Kuko yari yapfuye mu buryo bw'umwuka, ntiyabyumva. Ubwo Imana yari ishaka kugeza ubutumwa bwayo kuri Balamu, ntiyabyumva, ariko ubutumwa bwari bwagezeyo. Nizo mpamvu yahuye n'ingaruka y'icyaha yakoze. Urakoze Pasiteri. Ndakubaza ikindi kibazo. Ese Pasiteri, ni iki kigaragaza ko umuhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri canke ari umuhanuzi w'ibinyoma? Ikigaragaza ko umuhanuzi ari uw'ukuri, hari ibibiranga. Ubuhanuzi buturutse ku Mana bukwiriye kugira impitagihe, indagihe n'inzagihe. Nicyo cya mbere kigomba kugaragara. Iyo weretswe icyabaye ku muntu, byari byiza ngo werekwe ikindi cyamubayeho kera, werekwe ikimuriho uyu munsi wa none, werekwe n'ikizamubaho, kugira ngo abantu batagongana bagahuza ubuhanuzi kandi atari ubwabo bose. Nizo mpamvu Imana yagendereye itorero, hari igihe iba yagendereye umuntu umwe. Iyo uvuze rero ngo hano hari umuntu urwaye, abarwayi aba ari benshi, ariko iyo uvuze ibyamubayeho mu gihe cyashize cy'impitagihe, umuntu aragaragara ukwe, buri wese akamenya nyirabyo. Urakoze Pasiteri. Ikindi kibazo, ese Pasiteri, Imana hari igihe ivuga cyangwa n'igihe itavuga? Imana nuko ivuga mu buryo butandukanye, ariko igihe cyose iravuga. Si ngombwa ngo, ahubwo ntabwo ari ngombwa ngo Imana ikoreshe ijwi. Imana ishobora gukoresha igitangaza n'ikimenyetso, bikagaragazwa ijwi ryayo binyure muri cya gitangaza. Kuko Gideyoni asaba ikimenyetso, abacamanza 9 yaravuze ngo Mana ntaco wambwiye, ariko kugira ngo menye ko wavuze, ngiye kurambika ubwoya hasi, maze nibumara butohe bwuzura amazi, ariko aho burambitse hatagira amazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yarabutoraguye, asanze bwuzuye amazi arabukamura, amazi yuzura uruho. Bigaragaza ko amazi yari yuzuye ubwoya, yarayakamuye, ariko amazi ntiyakora ku butaka ateretseho. Gideyoni abwira Imana ngo menye ko umpamagaye. None ageze kongera gushidikanya, aravuga ngo ngiye kurambika ubwoya hasi, none amazi yuzure ku butaka aho ubwoya buteretse, ariko ubwoya bwe kuzaho amazi, ndamenya ko umpamagaye. Imana irabikora, bwa bwoya burambika aho bwumutse, ariko handi burambitse hatose. Noneho bigaragaza ko Imana ihamagaye Gideyoni, ariko nta jwi ryayo rivuze. Imana yari ishobora gukoresha igitangaza n'ikimenyetso nta jwi, ariko nayo ikabihindutsa inzira y'itumanaho. Kuko ushobora gufata urugendo waba waruteguye, Imana kukubwira ko idashaka kujayo, ikakwima transport ukabura tike, ariko ijwi ntirivuge ngo sinshaka kujayo, ariko bikagaragarira muri kwa kubura tike, kandi yari ifite ukuntu boshobora kuboneka. Imana rero igakoresha izo nzira kugira ngo ikwemeze we kuja muri urwo rugendo, ariko itavuze, nayo igahinduka inzira y'itumanaho. Imana rero nta gihe iceceka, nta gihe idakora. Byanditswe muri Yohana igice cya 5:17-18. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana irakora, nanje ngakora buri munsi, nta gihe idakora. Ariko ahubwo ni bangahe bumva ijwi ryayo? Ni bakeya. Ni bangahe bazi imvugo yayo? Ni bakeya. Kandi ishaka kuvugisha umuntu, mushobora kuba muri itsinda ry'abantu benshi, ariko wowe ukavugana nayo. Urugero, ibyakozwe n'intumwa ibice 9, Pawulo abonekerwa n'umuco. Yaragiye i Damasiko, umurimo we wari wo kujana abantu bose bagana inzira ya Yesu, abagabo n'abagore, kugira ngo abazane Yerusalemu bicwe. Ariko akigenda ageze mu nzira, umuco uramutungura yikubita hasi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli, Sawuli, ndenganiriza iki? Ariko hepfo aravuga ngo abari kumwe nawe ntibumva ijwi. Urukumva ko yahamagawe ari wenyine akikubita hasi, kandi ari mu rugendo hamwe n'abandi, ariko bo ntibabibona. Kuko icyo gihe yarahuye n'ikintu cyitwa contact direct, yarahuye n'Imana imbona nkubone.
ayumva ijwi, abandi bari kumwe nawe ntibaryumva. urakoze pasite. ese pasite ko abantu benshi bakunda ubuhanuzi hakabaho n'abakunda kujya kuraguza, ariko se ibyo bintu byo gushaka kumva ntaho byaba bijyanye nko kuraguza? Biterwa n'uwo wizeye uwo ari we. Iyo wizeye biheko cyangwa ryangombe uja kuraguza usaba imbaraga ryangombe. Iyo wizeye Imana ukajya mu cyumba cy'amasengesho uba wizeye Imana. Ariko noneho abantu benshi bashaka ngo Imana ivuge hubwo ku bitari ngombwa. Hari ibisaba kugira ngo umuntu akore agashaka ngo Imana ibivuge. Imana yaduhaye ubwenge, Imana yaduhaye gutekereza, Imana yaduhaye kumenya, Imana yaduhaye guhitamo, Imana yaduhaye umudendezo, Imana yaduhaye imbaraga. Rero iyo ugiye gusenga Imana ngo Mana, ese ntabwo wampa ibyo kurya? Ariko hari inzira Imana yatanze yabona ibyo kurya utayisabye ahubwo ubikoreye. Rero umunyabwenge arasenga Imana kugira ngo imuhe ibyo kurya koko, kuko muri Matayo 6:9 kugera kwa 13 aravuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu ntibakwiriye kuberekera Satani, w'Imana yabahaye amaboko, twari dukwiye gukoresha ayo maboko dukora ibyiza kugira ngo tubone ibyo gutunga ubuzima bwacu no gusagurira abakene. Bisobanura ngo hari ibisaba kugira ngo tubikorere tutabisengeye, tugasenga Imana kugira ngo ituyobore muri ya mirimo dukora, ariko ntidutega amaboko ngo biraturuka mu ijuru bigwe mu biganza. Hari igihe hari ibyo dusengera bitari ngombwa. Nizo mpamvu usanga mu bakristo basenga Imana harimo abakene benshi kurusha abapagani. Nuko umupagani utiringiye Imana zinduka araja mu kazi, uzinduka araza gusenga nawe akaba ari muzima, wakanga kuja mu kazi ngo biramanuka biturutse mu ijuru. Wamukenerera Imana igahira, wamupagani Imana igahira imirimo y'amaboko ye, wamukristo utakoze akabura ibyo kurya koko. None se pasite dukiraho ko hari igihe umuntu yaje gukora akazi akahe yakabuze, ko Bibiliya ivuga ngo Imana yafunze iba yafunze, ko hari igihe umuntu ashobora kuja gushaka ikiyede akakibura? Ese umu mukirisitu, hari abakirisitu batakora babonye akazi canke nuko baba babuze ico gukora? Nta muntu ubura icyo gukora iyo yemera gukora. Ahubwo igituma abantu benshi babura akazi nuko bahitamo. Naho ubundi wemeye akazi kose ntiwabura icyo gukora, ntiwabura naho wayora umwanda. Ariko iyo uhisemo akazi ubura akazi kuko atari we utegeka isi. Urakoze pasite. Ikindi kibazo, ese kubera iki pasite abantu benshi bakunda ubuhanuzi kuruta uko bakunda ijambo? Benshi ntabwo bakunda ijambo, kenshi bakunda ubuhanuzi cyane. Ni iyihe mpamvu? Abantu bakunda idini ni abantu batize. Akunda ibyo umubwira kuko adashobora kwisomera ngo yumve. Kandi kugira ngo usome ijambo ry'Imana wumve bishaka kuba ngo ufite ibitekerezo bikomeye bizima kandi biramukereza. Nicyo kituma abantu benshi bashaka umuhanuzi kugira ngo ababwire, aho kujya kurinda gusoma ngo yumve icyo Imana ivuga, kuko icyo Imana iramubwira gishobora kuba kiri mu gitabo adashoboye gusoma, cyangwa yabumbura Bibiliya ntakibone. Ariko iyo akugeze ukamubwira iti ndabona ibigiye kukuba hari ibi, kuja gusoma ashobora kutanabibona uwo munsi cyangwa ntazanabibone, kuko n'umubwira ubutumwa rimwe na rimwe ashobora kuba atazi no gusoma, noneho akaba atabasha kubihuza n'ijambo ry'Imana. Bikihuta cyane abantu bicwa no gushaka ibyihuta. Urakoze pasite. Dusoza, wagira inama ki abantu bateza amatwi bari ku mpande zine z'isi? Wabagira inama nk'abakirisitu bari mu rugendo cyangwa n'abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza bose, wabagira inama nki? Abakristo bari mu rugendo nuko mwaca bugufi mukitondera inzira z'itumanaho. Nzi ko abahamagaye bose baganira n'Imana, ariko benshi ntibemera ko Imana ibaganiriza kuko batigishijwe inzira z'itumanaho. Hari ukubonekerwa, niba warabihawe ganira n'Imana uko yaguhamagaye. Hari ukurota, emera Imana ikuganirize mu nzozi zawe. Hari ukwerekwa, Imana ikuganirize mu kwerekwa kwawe. Hari no kubonekerwa, Imana ikuganiriza. Hari no guhishurirwa, Imana ikuganiriza. N'abandi bahanura nabo Imana ibaganirize. N'abakoresha inyandiko zitamenyekana Imana ibaganirize. Ariko icyo dushaka ni ukugira ngo inzira y'itumanaho yose iyo ari yose wahawe
uyubahirize uce bugufi kugira ngo bwa butumwa bwiza bw'Imana bukunyurireho bugere no ku bandi bubihanishe. Abapagani rero nabo kuko Imana ibakoresha, mwe kwinangira imitima yanyu nimwumve ijwi ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo uyu munsi nimwumve ijwi ryayo we kwinangira. Muzi ko Imana ivugisha abakristo n'abapagani, mwemere noneho n'abapagani nabo Imana irabashaka, ko ntabwo Imana yanga abanyabyaha ahubwo yanga icyaha. Iki ishaka rero nuko abantu bahindukira bakava mu ngeso zabo mbi bakagaruka maze Imana ikabakiza, bose bakinjira mu itorero ry'Imana Yesu azagaruka mu bwiza bwe gushikira. Nasabira bene data rero mbifuriza kuzaba mu mugabane w'abacunguwe. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite uruhari ku muzuko wa mbere arahirwa, ntaco azatwarwa n'urupfu rwa kabiri, ahubwo azitwa umutambyi w'Imana na Kristo kandi azimana na Yesu imyaka 1000. Ndabasabira bene data muzabe muri uwo mugabane w'umuzuko wa mbere mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Pasiteri, dushimira abantu mukurikira gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Niba ugeze ubwa mbere kurikira no gusenga everyday, tugusaba ngo kande subscribe canke sabone. Ushobora kugira icifuzo, washobora kudushigikira, washobora kuba ufite ikindi gitekerezo wabasha kuduha, canke inama watugira, canke wadutera inkunga, twaguha nimero akamenyetso ko guteranya 250 786 666 966 20. Imana ibaho umugisha. Pasiteri tugushimira, nitugutumira ubutaha uzitaba. Zitaba. Imana iguhe umugisha cyane.